se dijete, probudi se dijete. Probudi se. Jel danas prvi dan nove škole? Da, jeste. Dobro, ajde, idemo sad. U školi! Evo te, budi dobra, važi. Auć. Nemoj mi samo ove mače. Prosim na učenice, ja sam stalno patila. Idete. Idimo, mama. Dobro, djeco. Imamo novu učenicu. A ko je to? Ja sam nova učenica. Oprostite što vam dam čas. Ja sam nova učenica. Nadam se da ćemo biti dobri prijatelji. Da. Dobro. Znaš kako je to zanova djevojka? Idemo na stolku, na pojača. Pa daj, čekaj, auć. Reci to. Znaš što nam mi otire vracu me? Dobro. Auć. Nije se sad vidjeti ovu. Hoćeš li da se nešto djela? Hajde, idi kod doktora, ovdje blizu ti je, pa da te liječi. Dobro. Učiteljica, ako možemo da joj pomognemo, možemo li mi? Kako lijepo tebe. Ali znaš da ne trebaš da pomoći ko je bolestan. To je trebalo da naučiš, ali nisam naučila. Dobro, ti si naučila. Oprostite, nisam znala, oprostite, molim vas. Dobro. Djeco! Bože, djeci, ovo je stvarno ne smiju da rade. U redu. Moram da jaditi. Hajmo unutra, Nema čokoladi kolača. U svakom slučaju više nema kolača. Sve si ih pojeo, Vuki. Idite i polako se igrajte. Presat ćete kad mu bude bilo bolje. Pa da. Sad čekajte da... Stanite, djevojke. Sve osim, kako se ti zoveš? Laha, osim Lali. Zašto? Vidjet ćeš, igram neku igru. Sad čekaj, ne mogu stojiti. Dok se nagodila da stoji, je prošlo. Čekaj da vidim koliko sati je prošlo. 8 i 9. Kada dođeš ti si najgora u školi. Nema niko drugi nego tebe, ti si najgora, ti si sam, nemoj ti si najgora, ti si, stvarno, Ovdje još nema me šta gdje gleda, ovdje je, ovdje šta ne je, ovo svijet je. Šta je dijete? Pa moji prijatelji su stvarno? Da! Ne brini.